Lalela amaqiniso kwezikabhoqo ngoba sizowakhuluma thina. Njengoba sizowakhuluma ukuze le channel ikhule. Beyigxeke ikhule. Phela ukugxekwa bakithi ungakusabi. Ukugxekwa ikhona okukhombisa ukuthi into yakhe iyabonakala. Omunye umuntu ulikhuni, njengoba likhuni omunye umuntu uyasaba ukuthi abonakala ukuthi asiphakamise isandla. Athi kanti uyasiphakamisa. Awukho umehluko mawuthi. Kodwa lethweseke ihlobo, ugxeka ubheke. Silana ke bakithi. No. Izinto eziningi ezenza amakhaya afadalale, izinto eziningi ezivimba ukuthi ikhaya liye phambili zimoshwa yithi thina abantu bokuqala. Mangithi singabantu bokuqala ngisho ukuthi thina njengoba sikhona sinezingane sizalayo sinesizukulwane sisakhaya. Njengamanje sigijima izinyanga siyothatha izinto. Uyangizwa? Siyithathela thina, right? Lento masuyilande ezweni la ngaphandle wayibuyisa la ekhaya. Iyashintsha phela bese iba idlozi elibi, ibe umdliwa. Ngoba lento yayithathe nguwe, yayingathathwanga ingane esazozalwa after 4 years to come. Njalo. Uyayizwa ukuthi ngithi lento. Le ngane manje sifica la ekhaya vele ekhaya kungcolile. Isizobona mayiqala ithatha izitep akusenze kahle. Kuthiwa kunedlozi lapha ekhaya libe. Kukhona lento okuthiwa ngumdliwa. Umdliwa yinto eyumoya, kodwa yinto ephilayo. Umdliwa yinto evuka ekhaya yenza abantu bangazwani. Yenza abantu ekhaya bezalwa sendelinye kodwa bengazwani. Yenza ukuthi ekhaya bathi belamana kuphinde futhi bengazwani. Ekhaya yenza ukuthi lento kudungazele nje ekhaya kungabi nokuthula. Futhi ke umdliwa isifo lesi esibe ukuthi masifikile ekhaya nifana nabantu abafileyo ingakho ngithi isifo ngoba akubi lulu ukuphumelela izinto manike nahlala phansi ekhaya nehla behle komandeni behle koStenga behle eGoli behle eCape Town bezohlala phansi kuthiwa kumele sisukumelele ikhaya nali ikhaya liwa nakho abantwana bengasebenzi nakho usebenza imali singayiboni usuku usufikile lokuthiwa yini umdliwa kawukhishwa nanoma ubani umdliwa ukhishwa ngendlela lejulile. Uyangizwa ukuthi ngithini ifuna bese kufika umuntu ongumelaphi uyena okwazi ukuxosha umdliwa la ekhaya nakhona lo melaphi kufanele kube umuntu onenjula yokuthi lento ayibuza ukuthi lento yafika kanjani la ekhaya yafika ngaluphi uhlobo lento ehlupha la ekhaya athola umnyombo wayo bese lento ibulawe empandeni zayo ibulawe empandeni amagatsha azoyiwela ungceke mfethu sigaya umuthi wangithi manje mawuyishaye kanjalo lento uzobe uyinqobile ukuze isizukulwane kube nentuthuko mina ngeke ngakhala ngakuyizolo ngathi yabona manje angiyifunde into ukuthi abantu bambe bahlupheka bese kuthiwa lento abantu bambe bathathe hayi manje asathathi siya delete kodwa indlela esidelete ngayo kufuna ukuthi ucinge enye indlela yokulungisa umndeni ukuze kubulaleke lento ukuthi uyahlupheka ugcina uthatha izinto ezizobomosha ikusasa lento izokusebenzela yebo kodwa ke manje isimo ungasekho wena ngoba singabahamba emhlabeni njalo ubani ozoyinaka lento yakho so iqala lapho ke lento ukuthi imizi ithola eminye imizi yafa iyacracker kwenzeka lokho yana lokho suye sekudingeka mina umthakathi owaziwayo umaphathi flag laseSwazini phansi kwelaseMbabane ngifike mina bese ngikhuculule ngiwashe igceke angithi nje lento egceke yenza ini yenza ukuthi kwalezi zinto enihambe nizithatha noma nizilanda kithi zifike zingasebenzi kahle uma zifikele ekhaya legolile ngiyakutshela mdaka baba ngoba manje leli khaya awulazi wena ukuthi 16 years ago yini yayenziwa la ekhaya izona zonke izinto lezi bebulala manje ngitshela abanye abantu akhuluma nje ethi uthenga umuzi ngamandla ala ekhaya ngathi mina cha ungaqala ushift uyohlala khona ungaqala ushift ngicela ukuthi ngifike mina ukuze lo mnotho kusasa ungawo bese uthweni ngakunika into mina ya 3 months waphumelela wathenga umuzi esiphuphile angikwazi ukukunika into ephuphayo mina ngeke ngikunike into ephuphayo kanjani ngoba lento usukubhadala imali yakho so angikwazi ukuthi ngikunika into funa ngikunika into forever wena ulokho njalo nje uzobonga la uyeza nje uDecember bayibongela uzobona yazazi nje mina mfowethu ngilwela nje ukuthi ngisize umuntu kuphela ngithi mina angimfuni umuntu ojahile akasizeke umuntu ojahile ngoba usuka asafuna imagic kanti kwa 2+2 ayiki magic kukhona equality. Ngifuna sibuke lento yokuthi uyamshaya nomthakathi ngoba amakhaya amaningi
noma kunako lezi ukuthi zathathwa izinto bese kuba khona abantu abagijimayo ebusuku bona izinto nabo bexova izinto uyakhona nokushaya umthakathi la kwa 2+2 kunezinye izinto ukuthi masila kwimedia kufuna sisebenzise ukukhula sazi ukuthi sibukelwa abantu abakhulu nabaphathi bezwe kahle kahle ukushaya akuyona into ekahle kodwa isigoga uma simendleleni yakho siyakhishwa uyangizwa angifuni ukuthi wena ubuza umuntu wena angimshayi umuntu mina yicala la uyaboshwa yebo eSouth Africa mushaya umuntu mina ngishaya isigoga zozo ingane ngezizwe ke lenkulumo kodwa nje isigoga masime phambi kwakho sisuse ukuze kusasa singaphinde siqhuzule kunjalo isusa nje into ephambi kwakho isuse ngoba uyabona lento yokuvika yebo uyabona lento yokuvika ikhona la ogcina isikhathala khona ukuthi ngiyovika kuze kube nini ngiyovika kuze kube nini uyazi mfowethu kunamazwe athi asibenzanga lutho Nkosi kodwa besizondela imizamo yethu yebo uyabona nje njengoba ngiyinyanga ngila kwaMhlaba yalingana masikhuluma uMhlaba yalingana sikhuluma ngendawo enzima kakhulu enomuthi kuyajahwana la ngayo yonke indlela ngazo zonke izikhalo ngayicabanga uyangizwa yebo kodwa mina ngime ekuthenini uzungisize enkundleni yabahlolodayo ungatholakali kuyo kube wuye umuntu oza kimi yebo uyangizwa ukuthi ngithini ungabasukeli abantu bayeke baqhubuma benza bakwenza ukuhlakanipha kwabo namandla abo ne-energy yabo yabavumela ngaleso sikhathi yebo semhlabeni lo umhlaba awumbiwa ndawonye uyangizwa so ke abantu empilweni yabo abalungise amakhaya ngoba zonke izinto nentando ziqale ekhaya nokusukuma uye emadolobheni yofuna umsebenzi ingoba ufuna ukukhuculula ikhaya lakho ikhaya yikhaya ukukhona nakho awukho nakho kodwa lungisa ikhaya lakho ungayibalekeli inkinga yasekhaya ngoba noma ungathutha uthi hayibo akukho ukuphumula kuleli khaya ake siyozama ukuyohlala kuphi kodwa wokwazi ukuthi inkinga ayibalekele inkinga yafana necala inkinga bhekana nawo udlule necala ungalibalekeli uma unecala woza kimi sibhekane necala ngqo siliqede ungalibalekeli welishaya icala wemfowethu mina phela ngithi nginalento ukuthi uma kumele kube umuthi bhoqo mfaka umuthi uma ngibona ukuthi lento idinga ibhoko bhoqo faka isibhoko uma ngibona lento ukuthi idinga inetwork ngidonsa umkhathi yebo anama fleke nje ngaphethe uyangizwa ngidonsa umkhathi mina ngibuka inkinga ngifake lento eqondane nayo ingakho sisebenza ngama level ukuthi umuntu ufuna kuyiphi ilevel bese simsiza khaxa kulesigaba sifuna mina into engifunayo ukuthi umuntu aphile kahle kube nokuthula ezweni umuntu aphile kahle angahlushwa omunye umuntu bungakanani umngozi bukhona nifuthi uma ngabe ngibiza wena njengenyanga noma ngibiza enye inyanga esingayazi engabe ithandwe lo muntu loyo bungakanani umngozi bokuthi isondele emsamo lapha phakathi khona idlozi inyanga nje ayisondeli asiyasiqalelana ke siprotect umsebenzi ngokwaka 2+2 inyanga mina nje angingene emsamo womuntu yebo angikwazi mina ukuyokuphahlela emsamo ngubani mina engatholakala sengiguqile emsamo wakho ngubani ngangizalwa ngubani uyangizwa mina njengo 2+ ngiyakwazi ukukucebisa noma ngikunike ihlaza noma ngikunikeze umuthi yebo uyangizwa ukuthi wena ngikuthumele lapha emsamo wakho uyangizwa ufike emsamo usuhlambulukile ufike emsamo ukhulume kuzwakala uyazi abanye abantu bazivathe idlozi lami li strong omunye athi idlozi lami hayi mina lingenze lutho awu connect nedlozi mina nginokhiye mina ukuthi idlozi lakho wena ufuna ukwazi lento ekuthiwa idlozi ukhulume nalo likutshele mina ngikhona
kunabantu bebebikelwa bephupha umuntu uthi angisaboniswa mina akusenzeki lutho suvaliwe phela angithi ngale nkathi uphupha basuke bekulethela abakini imbono ngoba iyona ndlela abangakwazi ukukuvezela ngayo bese wena ugcina leyo nto uphumelele azonde umuntu oseceleni bayokuvala abathakathi ukuze ungavaleki wozakini angifuni umuntu othi nganginebhizinisi alisasebenzi why weak akufanele ibhizinisi ulenze ngoku-afforda kodwa ibhizinisi lenze ngokuthi uyazi ukuthi lento ngifuna kube isinkwa sangemihla ngemihla ukusho ukuthi nalo ibhizinisi ufuna ugqwahe nalo wenzani uliprotecte noma ulivikele ngoba liwukuphila kwakho ungathi ngoba ngisanda kuphuma impesheni nginemali ngenze ibhizinisi Jesu uzowa phansi ngoba unayo into eyisimilo noma esizinda sokumisela leli business ibhizinisi usaqala ufuna ukulakho ufuna ukulisusa bonana nami mina ngikucebisa ukuthi yenza kanjani ukuze ibhizinisi lidlodlobale asifuni lento ukuthi abantu bawe njengabantu abakudala uthola umuntu sowayusoma business lo muntu lo uyahlupheka sohamba ngenyawo hamba ngamathaya enempandla usizi lolu usizi lolu uyabona kunzima ukuthi sasikwazi thina sikuhlonipha ungumnumzane yebo ubulibamba iqhaza kodwa manje mase sikubona ngempela suveza ikhanda eTexini sufake ngisho isigqoko usuyafihla manje usafuni sikubone wena angithi lento uke waduma wena wabamkhulu wawusukhohlwa ukuthi wasukhohlwa ukuthi kusasa silazi lesiphathelene yazi lento kanjani lento ikanje ngale nkathi usenamandla wenza izinto thina nivengigijimela thina sifuna ukudonsa kugcwala abantu ama-customer yebo uyakwazi ukuthi le nto ayihambi yodwa idonsa nezinto lungisa konke ithi udonsa uvike emoyeni uthi nje ukuqhamuka ngiyakushaya ngifaka futhi icubo ngiza kuwena baba ngugibelisa entabeni ngifaka umkhonto mfowethu ngudidinga umuthi usuze nje ukuthi ukusuze kwangempela phela ungene umuthi ngempela uhlale ngoba lelizwe liyashisa uyabona manje ufuna ukuthi umuthi masusa into uthi uyenza ububuka ukuthi ngingawo abantu bafuna imidonso bafuna ukudonsa kodwa abavikeli bafuna ukudonsa abanandaba bafuna nje kuhambe kuye phambili uzowa zivikele wena kuqala kunzima ukusuka phansi uye phezulu wemfowethu ngithi mina osomabhizinisi abantu esebawile empilweni abasondele kimi ngibacathulise ngibavuse angithandi mina ukubona umuntu osewile ngaba ngumculi ngaba abantu abanamatalente ngokwehlukahlukana kwabo ngabe ngumdlali webhola ngabe yini oyenzayo obona ngathi uwile kuyo no man 072 7378514 sisebenza njalo ngolesine olesihlanu umgqibelo noma ungasabhukanga ngoba abantu sebavele banifakisa imali ikemazi wena vele uqonde nje kwamhlaba yalingana ejozini uyayibona njani uvele nje uze ejozini ufone bese sikunika idirection uze ekhaya sibone kahle ukuthi singasivusa kanjani italente lakho ngoba italente lakho iyona into ofuna udle ngayo and ayikho into enamandla njengokuzisebenza and ayikho into enamandla njengetalente lakho and italente lakho limoshwa ngabantu wena ujabulela udumo nje ngale kodumo yini ekhona ukuwa ngale kodumo ukuwa mawusuwile uzohlekwa yithi thina besikuthanda njalo so ithi uphakama ke uzukhohlwa ukuthi ulala usuwedwa futhi ngeke ngijabule mina uma ulokuphakama wena uhagana nawe konke la ngihamba khona mina kanti abangiboneni ijealous umoya ukuze silwane nejealous abantu abasukume baprotect yonke into abanayo mina ngigalanta la kwa 2+ ukuthi umuthi ofuna uzowuthola day and night 2+2 osisi bethu omama bethu odade bethu bafuna umshado uphethe nomshado la esandleni umphethe nothando ukuphethe nokuphathwa kahle boqo angazi singamemeza udadewethu lapha ayikhulumele webhoqo ngani ngike ngenza umcimbi mina omkhulu Thanksgiving ngenza umcimbi omkhulu ngaveza ukuthi mina ekhaya sazalwa su7 namanje sibangaki su7 uyangizwa ngathi mina ubaba nomama bayaphila ngabaphakamisa futhi angithi angezi ngathi mina amantombazane ekhaya i4 wonke alotsholwa semzini yawo shadile ikhubalo ngakhuluma phambi kwemedia ngaze ngabakhomba ngathi nangu nowami umfazi uhleli ikhubalo yebo ngaganwa nini ngimnci
wabethela hayi lashaya umuthi angithi usukubalekela istress sivelaphi istress sivela ekuthenini wena usuhubha umuntu sesukile kuwe yebo sekunzima kakhulu angithi lento yazi ukuthi silahla lathi nabantu bakithi ngalenkathi sihamba kahle othandweni uvela uthi wena hayi mina ngidalelene nomuntu wami ayikho lento yomuthi bese uthemba umthandazo yeyi zokunethi ngithi yeyi webhoqo uyoqhamuka la kithi othi wehle emotweni uvele ubone ngathi umuzuthi uyazingazingeza isistress uyangizwa kanti lento ivikela kuqala kumnandi ukuvikela kunokwelapha njalo manje mase sisuka sesilanda lo muntu sesimlanda lo muntu sokwenye umuntu usekenye indoda usokwenye umuntu wesifazane solokhiwe lapha akusenzeki in time akusenzeki ngendlela hayi inyanga sinawo umuthi okubuyisa hayi inyanga this and that unamanga wena wabona khamba kahle wazwabala sina 16 years ethina khamba ayikho into ehamba kahle yingoba kusuke kuseyileso sikhathi empilweni hlala aware woza ka 2 plus sakhumuza umshado mawufuna woza ka 2 plus umusu ubonile nje ukuthi lo muntu lo ozethu uyahamba kahle lo kumnandi muntu lo ngahlala naye inguna phakade umoya wami uyavuma ngizokulokhela yena mina kamnandi hayi mina ngimfuna umuntu ongaganwanga manje uthi uhamba 2+2 kodwa uganile awuganile angimfuni umuntu phela mina abantu banemizi baganiwe yimi abantu bacebile yimi abantu banezinto zonke yimi abantu baphila kamnandi yimi mina umuthi ngiyawukhipha kodwa nginawo umuthi weingane under age angifuni under age la asidlala hayi akudlalwa nengane mina phela mina ngisasebenzeli khona ukuthi kushaya ulayini like angadlula ko layini mina evikini ngisebenza kathathu yabona kodwa kugena ingqophu ngoba labo 4 phela ngeke ukushintshe lokho abantu balandela ukuphila yebo uyangizwa ukuthi ngithini abantu bayatshelana wekabhoko phela lento is not about umdonso nguwe ngoba sishutha kanje subadonsile kabantu bakuthola yini ukuphila kwakhona lapho bazohlehla bangathola ukuphila khuluma kuyasala ngithi ukukhuluma kwahlula iphoyisa yimi lo ugogo logobisa likwaSempondo 0727378514 uyabona mfowethu ikhubalo aliphile kumuntu uba nothando namacustomer akho iba nothando nabantu basizayo so abantu ngithi mina bangeza bezile kodwa into ebalekile kufanele bayithole quality mina ufuna ngibatshele ukuthi no more magic like ngamani ungenzi akunamagundane imali la hayi wemfowethu lawo magundana ngahlalapi ayikho leyo nto leyo mfowethu lento yamagundane kwa 2+2 angisho ukuthi ayikho lapha ya ngoba phela uyazi la kulapheni kanjani angeke uze wazi isigodlo somunye umuntu yebo uyangizwa uthola ukuthi ngithi mina akekho umuntu olapha icancer ngokomuthi wesintu kanti yimi engingenawo lo muthi yebo uyangizwa ngithini so njengabantu sengidukisa abantu mina ngithi into engekho le kanti into ekhona uzofa umuntu kade bengayi enyangeni athole lona sikhona isigubhu esikhulumayo isigubhu esikhulumayo baba siyakhona ukusenza kodwa webhodi hayi bomkhulu phela isigubhu esikhulumayo mfowethu angeke usenze usasaba ukubulala kanti sifunani ithambo leso thamlilo sifuna umuntu phakathi cha kodwa isigubhu esikhulumayo sinama terms and conditions okwami lokho nesiguli anze 2 akuyona le madlana yokuthi ungalala namuhla ube nento ekhulumayo endlini akuyona into ongayithola na kunoma ubani leyo kodwa sona sikhona uma kukhona amakhophi okwazi ukuthi into ekhona le no original ukhona sijulile bhuti ngeke yabona musazama impilo ngeke uzube naso sifuna umuntu osehlanganiseka sifuna umuntu osohlanganiseka kakhulu othi sengifuna ukuhlala manje nethezela ngifuna ukuconfirma ngiyekamelweni lami ngiyoconfirma ukuthi ngaphuma yini ngiye edrobheni
sifuna umuntu othi ngaphuma yini ngiye ekhasino kuyokwenzakalani mangifika ayi bhuti yiyo leyo ndlu njalo engangena umuntu zu22 igodlo la ekhaya ilokho engakusho 22 wezigodlo into mangayazi angiyazi ngiyakutshela lokho angikwazi ngikhona ukukwenza ngoba ngisuke ngidlale ngawo ngifuna sibuke isifo sokuwa wakhuluma ngesifo esinzima last month bengenile baleyo nto iyahlupha manje bhuti la ekhaya sisilapha isifo sokuwa uma ungakapheli unyaka into umuntu uqalile manje bhuti uyazi ukuthi yini abantu bahlala nomuntu ekhula mfowethu bethi besalokho sizama kahle ukulapha isifo akukhona akuzanywe empilweni yomuntu uyayenza bhuti awuzami uyenza bhoqo mfowethu webhoqo mfowethu hey uyagula umuntu uthi sizame kanje webhoqo awusasebenza umlenze ayisasebenzi ingalo webhoqo akuzanya ukwelapha umuntu akufundelwa empilweni yomuntu ukulapha mina uhlanya ngirushala ugqabula amafini ndiyophikela nenkomo mina engiphiwe ngulapha uhlanya abufakazi abantu uyakhona futhi ukuthinta umuntu osuke hawu umuntu mayephanjanela umqondo nyenyani phumani isipitini imise enyangeni alapheke abantu izinto bayisukumela lethi njengoba sikhuluma ngothando umuntu ubona ngoba eseshayikile ukuthi hayibo wangivuka ngiphe othi uyavuka futhi uthi namandla usenawo ngoba siyabiza kwebhoqo siyabiza kwebhoqo ngoba niphethe into yami bhoqo siyabiza phela la ngithi mina ngithi ngeke yo uyayizwa indaba yep wena usukuma inkinga usukuma sekulate angeke mfowethu ungasukumi sekulate isikhuthazo kubantu bonke ngiyabathanda abelaphi ngithanda isizwe ngithanda umhlaba ngithanda abaphathi kodwa sukuma early man ukuze uzolapheka yilumbo sukuma early ufuna ibhizinisi sukuma early ufuna impilo yakhambe kahle uthandeke ufuna ipromotion sukuma early ingakaphumi ipost uthi ngizolungisela ukuthi enkampanini yami uma kuphuma ipost ngibe itarget sekuclean ngiyamthanda yabo umuntu onjalo ke mfowethu ngifike nje mina ngimuthi ngifuna sibuke lento yobhoko sikhona nenduku eziphethe ezivusa imizi emadodeni angigxili kakhulu yebo angigxili kaloko kakhulu lokho ngiyangithi into ezingane leyo wena mfowethu ngoba ukulokhu ubhokolosha nje ubhokolosha uyafana namba yamithisa wakubupha angigxili kakhulu lapho kodwa umuntu mayesefikile ngiyamnika ngaphandle mawukuthi abanomzane abathini ngiyamnika mina umnumzane ngiyamzwisa kahle ngithi hamba olinga la ubona kuzoba njani usuku namhlanje uphuma umama enqunu ebusuku aphuma gijima baleke ala kubizwa ama-ice ngasebholeni phela ukucabanga ukuthi abantu bazibacabanga ukuthi hayi ngisuke ngibanika le nomuntu ushawa isipoko yabo kanti akusona isipoko nje umuthi ngihlanganisa lezi zinto nje ngufake kube kuningi ngufake lokho nalokho ngufake yabo bese inkunzi yavuka unkosikazi uyovuka ekhuthele ekseni abe hayi wobhuti yazi ukuthi uyacula ngisho se-BNB uyakhohle ukuthi se-BNB uyacula ekseni phela ngithi injabulo intokozo inhliziyo ithe ka omunye ngofana wabhoqo mfowethu wabhoqo angithi bhuti leyo nto leyo yamthestela nje indoda hayi nto yomdayisela yena umuntu leyo hayi kumthestela thatha nje mfowethu yoza hayi thatha yoza nje kube nenjabulo ekhaya kodwa sifuna abantu kuphela abaganile abantu abashadile abantu abaserious yabona mfowethu sifuna abantu abaserious ukuze umuntu aqina bendoda angisadlali nengane mina bhuti ngifuna ukuvika izitha ngixakwe izitha ngihujwa izitha anginacala uyangivikela nabantu ababi abangilandelayo webhuti ngonika ngqo phela mina bhuti ngiyacabana ngiyabona lapha wemfowethu uveze lapha cameraman wami emva kwakho lapha mina ngiyacabana mina bhuti
emva kwami lapha uveze nje la kungama razor khona la ifike ekhale khona ngisho ivale ngugumbane lapha isitopho lapha. Mina ngiyacabana. Uyabona mbuke lapha ekhaya. Negodlo futhi uyabona. Iyona ndawo ke le semphela ndaba lapha. Mina ngiyacabana. Mina ngicaba abelungu. Yebo. Ngicaba ama-China. Uliji China liyatetema. Ye, wema China, maniza la ekhaya. Ngeke ngishayile umthetho kwami mina. Wena usuke ufuna ukwelashwa. Yabona? Awukwazi ukufika ungitshele ngenzeni. Awukwazi ukuthi ungitshele ukuthi angenzeni. Mina ngenze ngendlela yami manje. Le ndaba ubini. Hayi. Lo tolika wakhona vele ahleke. Mina ngisebenza kanjalo. Aseba ngani la salaphana. Uxakile ngikusiza ngaleso sikhathi. Nami ngiyalingana nawe kodwa ufuna ukuthi senze leyo nto yenze ngaleso sikhathi usizakala phambili. Ngitedele ngenze ngendlela yami. Ngidlalisa umuthi ngoba impande zomuthi ziyababa ziyashoqula. 0727378514. Niqaphele bakithi. Kunabantu esebashintshele ya number yami njalo lapha ku737. Mina ngisebenza ngolwesine olwesihlanu umgqibelo. Vele uye ejozini. Olwesine olwesihlanu umgqibelo. Vele uye ejozini bese ufonela le number yami uma usufika ejozini. Sikudirecte kuze uzofika. Uzoyithola direction. Kuphela ngoba abantu badlala ngabantu bafakisa abantu imali. Thina imali la ayifakwa. Mana mkhulu sengifuna sivale. Kodwa nginenkinga. Nabantu abaningi kunevideo engeke ngayifaka la einkundleni zokuxhumana. Yenye inyanga idume kakhulu ngapha enqulu. Bathi ususobala. Ngiyathola abantu abaningi bayakhala bathi bona bafuna ukusizakala babethathe izinto lapha. Manje isilahlekile le ndoda. Kuyakwazeka ukuthi ulungise isigubhu esasithathe kwenye indoda esasisebenza uzivuse sikhuphuke futhi siye phezulu. Uma kuyisigubhu sangempela angeke ngikwazi uku-eda amandla esigujini senye indoda. Yebo. Ufuna uqale phansi. Mina okwami ngithatha lokho azanakho. Yebo. Uyabo ngibulale khona ngimnika into entsha clean. Hayi lesiyana. No angeni mina emsamo wenye indoda. Ngoba wazi ukuthi kwenzakala. Angifuni nokwazi. Yebo. Mina ngifike ngibuke nje ukuthi no asikhiphe lento simgeze umuntu simclean umuntu sikhiphe lento lesibulale lo muntu osegazini. Yebo. Bese ngifaka kwami ngokwakathi u+2 umqale phansi. Ngimqala phansi. Useqala lapha. Mina ngimqala phansi kodwa hayi ngokuthi okomnotho. Yebo. Uzowa ngoba seqale yini no. Umnotho uzokhikha lapho uye phambili. Kodwa ufuna ukuthi lento siyiclean ngimnika into ezosukela from lapha khona aye phambili. Ayiyeke liyanto. Yebo. Angikwazi mina ungenele emsamo wendoda ngiyahlonipha kakhulu. Umelaphi nje ulapha ngendlela yakhe ngiyamthanda kuhle sibonana sagana kunjalo. Mina ngenza ngokwaka2+ uyayibona. Injalo bhoqo mfowethu. Ngifuna sibuke lento ukuthi uyalwa nensumpa. Uyabona ukula nensumpa nje ake sithi kunensumpa lezi seyixa ukwenza. No angikwazi ukwenza lokho. Angikwazi ukwenza lokho. Abakangivezela abakithi ukuthi ngakwenza kanjani lokho. Yebo. Yebo ngithi khumbula ukuthi mina ubunyanga into engizalwe nayo embodla. Ngakhula nayo embodla. Ngafunda nayo embodla. Ngaduma embodla. Yabo ngidumelethi ke sekade ngaqala ukulapha. Yebo. Into olwa nayo isichitho sempethu, into olwa nayo isichitho sento. Angithi ke mfowethu nayo. Angithi nje mfowethu. Mina nje indaba ethi isichitho mina ngikubiza ngelumbu lempethu. Yebo. Yanginazi impethu. Bangabuka nje kuma channel lapha Dr. 2+2 channel. Ubuka ama video amonke izinto ngiyayiveza enginazo. Yebo. Yeah. Ngiyakwazi ukushaya umuntu ngempethu abolahlele endlini. Yabo kodwa kuba zivumelane zethu nje ethizana. Nanokuthi ngiyakwazi ukushaya futhi umuntu ngentwala futhi. Akwentwala okungangidlala ngakho esikoleni. Ifika kwenduni sexoxo yonke leyo. Ichitho nje zakhishwa kubantu amalumbu umuntu uyacushwa bese kulungiswa lokho. Wakwangitshela enye into wathi umuntu mayefika nesichitho ufika usikhiphe kuye usibeke lapha bese uyasibeka ukuthi uthi ngikade uzofika sifuni. Bese uyasidedela futhi makufika umuntu esifuni. Hayibo angithi impilo iyichain mfowethu. Yebo. Ungani ngizokhuluma khona uzolahla khona uzokhuluma amanga kubantu. Uyazi ukuthi ezinye izinto yini mfowethu. Lento umuyilapha mina nje lezi zinto zami zangifundisa ukuthi uma ulapha into vele uyithwebula uyisuse straight kuyo. Yebo. Uyibeke lapha khona uzoyifuna lento. Ingakho kunendumbe ezu22. Awusahlupheki usuthatha lapha. Hayi ngiyothatha le ngiyabuya ukuthi oh no
uthi ufuna ilumbo ukuthi ashaya umuntu wakhe ngelumbo mina ngilandele ilumbo amshaye ngelumbo lenje lokuthi kuhlangane kungabe kusahlukana hayi inzima kabi ke leyo ngicina nje kuyenza ngibona ubungozi bayo ukuthi akuyonto wayikhiphela ingane 2017 awungitshele mkhulu uma ubashaye ngelumbo lenje bahlangana mangana namathuba ukuthi afe hayi amathuba kufa suka khona lapha ekuhlanganeni kwabo sometime bangafa ngaleso sikhathi yabona nje uma umuntu owenze lento selahla uphini okuqaqa lento kukufa lokho ngoba phela ngeke ukhathe yebo ngeke uyikhathe la and isihluku manje yanti isihluku ngempela isihluku kakhulu ngifuna siphethe manje ungathini kubantu baseNingizimu Afrika bebonke khuluma nabo njengo 2+2 uma beze enyangeni noma uma besacabanga inyanga ezobasiza kunoma yikuphi ukugula abafuna ukusizakala likho angithi nje kubo bonke uma ukholela emkhulekweni hlale emkhulekweni uma ukholela emkhulekweni hlale emkhulekweni ungasigceki thina esidla umuthi uma udla umuthi hlale emthini ungabagceki abantu abasemkhulekweni uma ukholela emanzini sebenzisa amanzi ungasigceki isithinte umuthi noma ukhuleka uyangizwa nje yebo uma ukholela ezipokweni hlale ezipokweni ungagceki hambe nesipoko sakho utshele yonke into oyifunayo uyayibona kodwa engakusho vele izwe manje selidinga iboost i-reboost ayisebenze yonke indawo i-reboost manje ayisebenze kunoma yini manje oyenzayo yebo siyavuma unetalent i-backup italent lakho kuze lento isebenze ngampela iqhumile phezulu angiphiki ukuthi umculo but so i-backup 2+2 ohamba wena ulwa nabantu zonda abantu uyogqoka ama-double dash uyangizwa yonke into oyenzayo ivikele nayi namba 072 737 8514 olwesine olwesihlanu umgqibelo ngesilungu bathi Thursday Friday and Saturday uyayizwa isilungu ngiyashanje noma ngahlula isikole nganaka impande yake phucukile bese ngibuye ngithi umuthi weintombi ikabili la ekhaya umuthi wento yebo ikabili basobho jongo lapho lalelisisa kahle ikabili mithi bangihlupha kakhulu bangihlupha ngizwile bathi ekhemisi ufuna ngifaka udumba kaSibumbu uzobuyela udumba kaSibumbu ekhemisi manje kodwa kwamanje umuthi weintombi ukabili bafowethu uma ufona kukhona lo uyayizwa lo omkhulu ilo wabantu laba abantu uma ufuna ukuphumelela ngabantu nje abesifazana aba rich ngiyakunika lo muthi wenze njani uhamba ulala nabo awulali nabo ngunika mina umuthi ukuthi sebenzisa lo muthi bakuqome nje noma ngaba Ben 10 uyabona akuphi imali ushuthi ngamanye umuthi obo Ben 10 uyayibona bakuthande nje kanjalo uphumelele ngoba umsebenzi awukho bhoqo awukho umsebenzi and ngesiloko esithi izwe lakithi alinamathuba omsebenzi zikhona impande zomuthi zibaba shoqulu hayibo phela ukuphumelela is not about ukuthi wena ufundile uyangizwa no ufundile awufundanga impumelelo ikhona kuwe wena sukumela impilo yakho uphile impilo ephakade siyabonga baba kaBholojo baba machafachafa sorry mama mfana 7 sivala kula edanishini komhlaba yalingana